FIFA World Cup sang ni som ni pani ma in English Premier League a team tinin match ni theu chau an khel to dona an chol trep to tun tuma hian tunin rin ni le pathian ni a English Premier League khel turte thlir lok na kan nei le don ani in rin ni zan dari le chan ve hian arwalin Premier League match league khel ani dona heng zinga hian kai thar Nottingham Forest mola Brentford an lenglu don team pani te hi top flight a online ma chon ngai mi lova chumi omzia chu English Premier League a emo English Premier League ti ma a English Football League sang bera te po khan Nottingham le Brentford te hi an lo la in ma chon ngai mi lo tun tum hi top flight football a an voi khat in ma chon na tur ani amai ro chu inel na dang championship le ti vela te chuan anin ma chon to thina Premier League nuai chia Championship Division a anin ma chon nung tum saria tum nga z Brentford hian chaka amai ro chu sangni som pakwa khan Nottingham hian tum ni an hneya anin ma chon nung pahnia Nottingham hi an chak ve tlat tunai hian league kalmeka Nottingham hian gol somni pariat an chhuwa to a hei hi kumsa khazakwa somruk atanga somruk pakhat season atanga chutin an club chanchina England a league sang bera match masa som pathum atanga goal an chhuwa tamber tum ani Nottingham hian goal riat chau an la khunga goal somni pariat lai an chhuwa to a an goal difference hi -20 ania Premier League chanchina match masa som pathum atanga goal difference -somni nei tling chin team paruk om to in chung zinga team panga chu an relegate Nottingham hi an ngai tu om viau ti na ani ber chu Brentford hi an chak lawani point Nottingham hian an la le pel theidon lova tuna hian Brentford hian Europa League spot hi point ruka phak lo mekin European competition hi an tum pakhat ania an tan chak apoi mo ang Nottingham chau hi season kalmeka single point la nei an nia table mong lama hian tal boy ber tur te zinga ngai an ni na kha adik chhotan viau inrini zantare le achan vea vek hian Wolverhampton in Brighton an mi khwal don Wolverhampton hi season mang thalo zinga mi nima sela liga hian Brighton an ma chon nung tum saria tum khat chawan tloma tum ni an chak tum li an in he tok an sul nu an chuan in he tok tak thin ti man nia draw result kan mule ani point amak lowang Wolverhampton hi season kalmek Premier League a goal shot gola chantir cheber an ni mek shot conversion rate anti goal khung tuma goal shot an nei gola tilu tlember an ni ti na ani chu an goal shot zongjong za pathum point paria chau hi gola an chantir theya statistic cheve tak zong ani chiange Kaliam ta khan Brighton hian Chelsea goal khatin an ne ani kha an manager thar Roberto De Zerbi hnuaya an chakma sakber ni in an phurlai tak tur te po ani theyang chu Brighton in point som pariat nei in Wolf in point som an nei meka Wolf hian match khatin an la khel tam zui bok Wolverhampton hi an tloma Nottingham Forest an chaksi chuan Wolverhampton hi table monga an chuk dona Wolverhampton hi an chak ero chuan an chunga mi te result azirin tuna an om mek na som pakwa mai ni lo relegation zone atangin an tal chuak thei thung don Brighton hian parukna Chelsea hi point thum chawin an phak lova European competition khelin be seina an la nei lian dona Europa League hi khelan tumru hle don ti chu thillang chiang sa ani ome inrin ni zandare le achan vea in khel tur dang le chu Manchester City le Fulham te hi an nia Manchester City hi table a panina ni in ma hroi tu Arsenal an phak lo na point ni chawania City hi season kalmeka goal khung tamber le goal chhuat tlember an nia goal chhuat tlem lama Arsenal nen in zatin goal som pakhat ve an chhuwa to Fulham hi kai thar team cha thaber ni in goal somni pani te meu an khung to a ma se goal somni pani vek an chhuwa to a goal khung thei tak le chhuwa thei tak an ni kop Fulham hi tlarmalama an riam khop mai season kalmeka hian Arsenal le Manchester City Spurs le Newcastle le Liverpool heng club panga te ti lova tuna goal khung tamber ni in rin ni zana hian season kalmeka goal khung thei ber le goal khung tam parukna anin khel dona goal alu ngei arin om hle Manchester City hi Premier League a Fulham an ma chon nung tum som palia tlom lovin tum som pakhat te mewan chaka tum thum anin he tok anin ma chon nung tum som palia liga hian Fulham hian Manchester City hi an hne ve mi alo bok
Mase Premier League a hian Fulham in Manchester City tumli an hne ve to na a tum thum zet hi Manchester City home ground tuna anin khelna tur Etihad Stadium hi ani ve tlat maya Manchester City tan Fulham hi an sur nu atanga enin zuam sual an hlawam ve thei tho mai City hian Fulham hi in elna sang sanga an ma chon nung tum som pahnia an hne veka tun tum ma po hian City bok hi rin kai jok chuan ni Fulham hian khwalmola Premier League match an khelna nung tum som panga tum ni chakin tum som pakhat zet an tloma khwalmola an record chia je ngai to in Manchester City laka hian an chakring tu an tlem hle po hi thil om lo ani hran lo Manchester City hi Premier League an khelmola match an khelna nung tum soma an chak veka heng match tina hian goal thum le aya tlem lo an khung zia match soma tang hian goal samli pathum te meu an khung Fulham tan chuan hupur om ve tak tur zong ani chiang mai City hi an chak chuan table ma lo hruai lai lokin Arsenal pressure na jok an pe thei dona Fulham hi an chak chuan table parukna an cholai lok ve thungang engpo ni se in khel mu nom pe se te ang inrin ni zandari le achan veya in khel tur dang le chu Leeds United le Bournemouth te hi an nia a munam viau mai thei an lawin ma chon to na league match a hian Leeds hi Bournemouth an mi khwal na nung tum ruga chak vekin Bournemouth hi Leeds ne league match an khel na nung tum som pahnia tum khat chau an chaka tum kwa an tlom tun tuma hian mual nei tu Leeds hi chak jok tura ngai ni in an chak ring tu hi an thanem zoka om po a om veng vong viau ma se Bournemouth hi te bula point som pathum neya Leeds point som pani nei mek chunga om an nia Leeds hian Bournemouth hi an le pel du ani chuan an chak ngei angai inrin ni zan in khelna nung ber tur zandar som pakhata hian Everton in Leicester City an mi khwal dona Everton hi Premier League a Leicester City an ma chon nung match nga an tlom bia lova tum thum an chak Leicester City hian Everton mola league match an khelna nung tum som paruka tum khat chau gol khung lo an neya Everton mola hian Leicester City hian gol khung an thiam viau kumsa kha zakwa som ko pakwa January tha a gol khung lova anin ne tok nuwa hemi te pani in ma chona hian gol alut lo le to ngai lova chu wangin tun tuma po hian gol alut le nge in arin om hle Everton hian ma son riaw na an neya Premier League match an khelna nung tum riata tum league clean sheet nein gol an veng him klon theya an defending a thapa ngai ta viau Leicester City hi an defending a chele thunga Nottingham Forest le Bournemouth ti lova li kalmeka gol chuan nem beran nia gol somni panga zet an chua to indini zana hian chak tur jok ero rin thiam har sa khopin heti han en mai chuan in khel tok le tura ngai an ni pathiani zan thim lim aniang chu darnga le achan ve hian in khel poimo le nga lel om London club lian pani in suturan oma chu Stamford Bridge Chelsea in Arsenal an mi khwal tur hi ani champion soi rive ve ngam an nia point in chu sakna a thleng don tu zokin nge tuar na ang a munom hle tura be sei phot mai ila tu hnaya anin ma chonna atanga en chuan Chelsea hi league match Arsenal an ma chon nung tum lia tum kha chau chakin tum thum lai an tloma hemi ma le chong tum som pasari anin ma chona Chelsea hi tum ni chau tlomin tum kwa lai an chak thunga hemi in ain tir chu Chelsea hian tu hnaya Arsenal hi an ngam lo chho tariau ti na te po akokang chu Arsenal hi Stamford Bridge an len lo nung tum ni Premier League match an chak ve a tuna hian Chelsea hi Stamford Bridge hian league match kwa tlom lovin an kal tlong mek thunga April tha goli gol nia Arsenal tuntuma an ma chon tur an hne lo tum kha Stamford Bridge league match an chak lo nun ber ani Arsenal hian match an khelma in an mani nei ber tu Manchester City result an hrasa dona pressure adang lam man don kumlama an la upa lutuk lo tlanga Premier League season kalmeka squad no pangber an ni nelaya pressure noya Arsenal hi enge an andon fia an ni chhozel dona Chelsea in point som ni pakhat nein Arsenal an thlauna point som ania Chelsea hian champion be seina an la nei chuan an tan che sual arem lova football tongkam takin 6-pointer match ania apoi modan hi namai lo tak ani pathiani zandar sari le achan ve hian Aston Villa mola Manchester United an lenglu dona United hirin kai jok an ni
season liam ta khachuan league match ni anin ma chona tangin Villa hian point lian lo chuaka United in point khat season kalmeka ero Eric Ten Hag kan hnuaia in khel United ta ma sona kan hmuwa Villa tan a ol sam lo le zualin arin om Manchester United hi Villa muala Premier League match samni pathum chung tlom lawin an kal tlong meka kumsa kha zakwa somko panga kwaruk season nuwa United hi Villa muala hian an la tlom le mi lova hi English League chanchina team pakhat khwalmual pakhata tlom lawa omrei ber record ani nge chuwangin tuntuma hian United hi antlang nelber na khelmuala an lenglu don te po ati theyang chu Manchester United hi league kalmeka an match na nung panga an tlomi lova season kalmeka tum sari an chaktona hian tumnga zat hi chak tok ti thein goal khat margin lekin an chaka hei tak hi United an langai tu om zual deuh na lai ni in mitam tak chuan an ngai hial chakma se goal margin tam taka an chak lei theilo hi rin an la har sa deuh na lai ani e an tia kan trom pui emo chu Pathiani zanda sarile achan vea vek hian Southampton mola Newcastle an lenglu dona Newcastle hi khelsom pathum atanga tumruk chak paisom ni pali nen te bula palina ni mek an nia Big 6 kan ti thin te an ron thiat mek he club house hi an phur hlea league match na nung tum thuma phei chuan an chak vek league match na nung tumruk atanga tum thuma goli le aya taman la khung zuya Saints tan film khurangai don Saints hi Newcastle an machon na nung tum soma tum khat chau chak ni in tebula asang palizinga ommek an machon na nung tum som pathum atanga voi khat ma chak zolo Southampton hian an record chetak hi thaibo thei tak mo league match an khelna nung tum riat atanga tum khat chau chak Southampton hi rin kai lo zok an nia Saints hi an tlomani chuan an hnoya meter result azerin relegation zone om thla thei reng an ni bok Southampton din hun hi a thalo hle Pathiani zanda sarile achan vea vek hian West Ham mola Crystal Palace an lenglu dona West Ham hi Premier League ka Crystal Palace an machon no nung tumlia tlom lovin tum hian chaka tuntuma hian Patrick Vieira naw te hian result tha an lo chuak ve thei to angema chu West Ham le Crystal Palace in machon no nung match soma hian league match a big hian goal ala lu chia makvedeu chu heng match soma hian goal khung ma sa jok hi tum khat chau an la chak anin le thal deuh zia ti na ani ber chu West Ham hian home London Stadium a hian a zonin league match thum an chak luang meka Palestan a harsa zual mai theye mual nei tu in rin tok zual lai tak ani dona Crystal Palace hi khwalmuala a zona match sari chak zo lawa om mek ni in henga match thuma hian goal an khung lo nge engpo ni se tuntuma hian an ni pahnia chak jok tur hi rin thiam harsa ve tak ani ome tunkar match kheltura an nung ber tur Pathiani zandar soma kheltur hi ngai ven lo tak ani boka Tottenham in Liverpool an mi khwaldona wangin a boruak asang lo theilo season mang chejok chu Liverpool an nia Spurs hian ho taka point lo an nei fo bok Spurs hi Premier League ka azon in Liverpool laka tumkhwa an chak zo lo meka kumsang ni som pasaria goli gol khata an chak kha Liverpool laka league match an chak nun ber ani Liverpool hian league match Spurs nen an khelna nung tum som nia match khat chau gol khung theilo an neya chu kumsang ni som panga October thla dei towa gol khung lawa anin he tok tum kha ani Spurs nen anin ma chon nung tum som pakwa Liverpool hi tum khat chau an tlom bok tun tum hi kumsang ni som ni December nuwa Spurs in tebula achung zoka omchunga Liverpool an ma chon le ma sak ber tur ani hun kal towa chuan Liverpool an chung nung ti phat rual ani lova season kalmeka chet hazok ero Spurs an nitlat Spurs hi season kalmek Premier League ka hun tirlama nufual zok ni si atopa chak zoka tangun ber an nia an match nung bera po Bournemouth laka sini faya an nufual nu in gol thum gol ni in an le thal ani kha chu wangin Spurs in fighting spirit an nei tha helama hian ma an son hle ti alang chiang hle Liverpool hi season kalmeka gol chua ma sa an tang thei hlea Southampton le West Ham hi season kalmeka tum kwa zat gol chua ma sa ni in an ni ti lawa gol chua ma sangun ber chu Liverpool hi ni in tum ria zat gol chua ma sa zoka an tang to engpo ni se Spurs tan champion be seina alalian thei viawa
Liverpool tan ero champion be seina a cheto hle champion tumin boruak atangin peitu an tam tiala red chi an klomani chuan an tan asang palizinga tel turin kong ahar sa zual hle dona an din mun thalo tak hi ti thazual turin an chunga om hne hi Liverpool mamo lian tak ani ole khatichin kha nile tari sela in khel tur langsar zual pahni Chelsea le Arsenal in machon turte Tottenham le Liverpool in machon turte hi kei prediction nei thiam har sa ka ti viau mai in khel ero a munam le tura ka nga ya in khel munam tak in en theu ka du sak le a cheu